So in this class, this semester, I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. Uyu mugabo maze kumva mwita Professor Ji Yang iriya video nayo urebye yafashwe mu mwaka w'2024 aho yari predicta cyangwa se yari kuvuga nk'iteganyagihe kandi uyu mugabo ibyo nakubwira cyo iteganyagihe byose akora arikora yifashishije amateka yatambutse kandi ibyo bintu bikunze kuba ijana ku ijana. Tujye kumvira hamwe ibyo byose yavuze kandi akakanya byamaze kuba. Ubundi ku bantu batazi uyu Professor Ji Yang, Professor Ji Yang asanzwe ari umuhanga, abundi asanzwe areba akiga ku mateka, akareba aho ibintu biri kuva ibihe uko biri kugenda bisimburana, akaba yavuga ku mapolitike y'ibihugu uko bizagenda kandi iriteganya cyangwa se ubuhanuzi bwiwe bukunze kuba iteka ryose. 2024 ubwo Perezida Donald Trump yari ari kwiyamamaza, ubundi uyu Professor Ji Yang yarahanuye aravuga ngo umwabano mwe uko mureba aya matora ibintu biri kugenda bimera uzatsinda byanze bikunze ni Trump, kandi ibyo bintu byarabaye. Nyuma yo guhanura ibyo byose ntago byahereye aho ngaho, yarongeye aravuga ati kandi nyuma ikizabibemeza nyuma ya Donald Trump namara gutorwa yamaze kwima imanda yiwe yindi nshyashya azahita agaba ibitero kuri Iran, azahita ashoza intambara ikomeye kuri Iran. Kandi ibyo byose Professor Ji Yang urebye abihanuraga President Trump ataratorwa. Yarongeye aravuga ngo kandi nyuma yo kugira iyo ya Donald Trump na shozi intambara kuri Iran, iyo ntambara azayitsindwa kandi nanone ngo nyuma y'iyo ntambara ibintu byose ku isi bizahita bihinduka. Murongo wose isi yagenderagaho mu busanzwe twatuzi ko nka Amerika ari iyoboye isi, ibyo byose bizahinduka kuva kuri uwo munsi Iran izatsinda Amerika. Iki ni ikiganiro tugiye kurebera hamwe. Hano Professor Ji Yang bari bamutumiye, abanyamakuru benshi cyane bamutumiye, baramubaza ati wahanuye ko President Trump azatsinda amatora, ibyo byarabaye. Uhanura ko azashoza intambara kuri Iran, ibyo byarabaye. Si ikintu kimwe gisigaje kubaho nuko Iran itaratsinda intambara. Uyu mugabo rero bari baramubajije ati tubwire neza ibyiteganyagihe cyawe, ese ryashingiye kuki, nyine wabivuze ushingiye kuki ibi bintu byose. Uyu mugabo rero ureba ngaho ni Professor Ji Yang yasobanuye ibintu byinshi kandi biteye ubwoba. Uyu mugabo yagaragaje impamvu Amerika izatsindwa iyi ntambara, agaragaza n'abantu bari inyuma y'iyi ntambara, agera no kuri amadokima ya Epstein ejo bundi basohoye bagaragaza abayobozi bo muri Amerika bagiye bakora ibyaha bikomeye kandi ari abantu bakomeye. Yewe yagize no ku bintu bijyanye na Illuminati, aribyo tugiye gucisha amaso muri aka kanya. Ibyo bintu byose yavugiye muri iyo nama y'abanyamakuru bamutumiyemo. Professor Ji Yang rero abanyamakuru bakomeje kugenda baramubaza se kubera iki niki washingiyeho uvuga nk'amakuru avuga ko Amerika izatsindwa uru rugamba, dore wahanuye ko Trump azatorwa birakunda, icyo dusigaje kureba ese Iran izatsinda urugamba gute. Nuko Professor Ji Yang ukuntu yabasubije ngo turetse nayo masezerano cyangwa se turetse nayo prediction nakoze 2024 ya Trump atorwa, n'aka kanya ni intambara iko aka kanya mutarebye ku ruhande muri kubona ko Amerika isa nk'iyatsinzwe. Amerika isa nk'iyatsinzwe gute rero iyi ntambara? Ubundi Professor Ji Yang yavuze ko intambara atari ya ntambara yo guhura n'umuntu ngo umuntu arwane n'undi bashaka kugira ngo haboneke utsinda. Ubundi Professor Ji Yang intambara yayise ngo ni war of attrition, ni intambara yo kugira ngo bananizanye, batangire kugenda bananizanya gake gake. Ubundi iyi war of attrition, yavuze war of attrition ni hahandi ahantu ku rugamba umuntu umwe ari kurwana n'undi agirangana n'izundi mu buryo kugira ngo wa undi akomeze arwane, akoresha wenda tuvuge akoresha nk'ibintu bihenze undi ari gukoresha ibintu bitoya, then wa undi bikazamushirana vuba, buri wese ababara uruhande rwa mugenzi we uko rwashirirwa hakiri kare. Ubwo ngo ari ukubarana, ni intambara yo kubarana kugira ngo habone kutsindwa nyine muri ubwo buryo, nyine ku buryo umuntu umwe ashobora kubona ko nyine akavuga ati nabyo ngiye ndarambiwe intambara ndayitsindwa akamanika. Umuprofessor rero niyo mpamvu yayise ngo ni intambara yo kunanizanya. Uyu muprofessor Ji Yang akomeza asobanura ngo iyi ntambara abanyamerika bari kwishuramo na Iran abanya-Iran bamaze imyaka 20 bayitegura, niyo mpamvu
Amerika ishobora gutsindwa. Uyu muprofeseri yongeye agira ati ikindi kintu cya kabiri gishobora gutuma intambara Amerika itsindwa Iran igatsinda nuko Iran iri kurwana intambara y'imyemerere. Iyi ntambara ya Iran ni imyemerere kuko ubundi Iran mu busanzwe bivuga ko Iran ari umucunguzi. Abanya Iran bita abacunguzi b'isi niko biyita. Noneho Iran ikita Amerika ko ari satani uba muri iyi si wigendera. Niyo mpamvu rero burya nkawe mubizi intambara zo kwemera cyangwa se intambara zishingiye ku madini n'iki byose, izo ntambara zikunze kuba ari intambara karabutaka. Ngo ubundi ngo abanya-Iran bifata nk'abantu ngo bayobotse inzira y'Imana, bari ku ruhande rw'Imana, Imana ngo irabumva cyane. Niyo mpamvu uriya ngo abita abanyamerika bose ngo Amerika ni shitani yigendera ku butaka kabisa, kandi ngo Amerika kwirwanya ni kurwana intambara yera. Niyo mpamvu umunya-Iran buriya gutsindwa iriya ntambara bishobora kugorana kuko ari kurwana intambara yera. Uretse n'iyo ntambara bamaze imyaka 20 yose bitegura, n'umwaka washize habaye intambara yo bise ngo ni 12 war. Iriya ntambara yabaye umwaka washize ubwo Amerika yateraga Iran ifatanyije na Israel, bagaturitsa muri biriya birindiro bya Iran ahari imbaraga za nuclear. Bateye Iran batera ahari imbaraga za nuclear, ubwo aho bakorera ibyo bitwaro byabo bya kirimbuzi barahaturitsa, ahari indege zabo barahaturitsa hose. Ibyo bintu nabyo byatumye Iran ibona ko mu kanya akariko kose umunyamerika yagaruka akabarangiza, kuko byabasigiye isomo bituma Iran ifata izindi ngamba nshyashya. Ngo aya mezi 8 rero intambara irangiye ngo byatumye Iran yongera gutekereza, avuga ngo uyu muntu dukubise twari tumaze imyaka 2 tumwiteguye akaba dukubise gutya, noneho twabigenze kugira twitegure iyi ntambara neza ko ishobora kugaruka. Ngo byatumye Iran rero ngo yiga ubwenge bukuntu bahisha intwaro zabo za kirimbuzi munsi y'ubutaka kure aho umunyamerika adashobora kugera, bategura neza ikibuga cy'uburyo ki umunyamerika nagaruka bazamuhashya. Ngo muri aya mezi 8 rero Iran yari imaze igihe yitegura neza, ikitegura ikareba yiga kuri Israel, ikareba imbaraga nyinshi za Israel ngo nizihe n'imbaraga nkeya za Israel nizihe, ikareba nanone Amerika imbaraga nyinshi zayo ziba hehe, yewe n'imbaraga nkeya zayo ziba hehe, kuko ngo aya mezi 8 ashize Iran yari iri kwitegura neza kandi bihagije. Ati muri aya mezi 8 rero Iran ibintu yari irimo byose nibyo ngibyo, kandi ikintu cya mbere Iran yabanje gukora, yabanje kongerera imbaraga abo bafatanyije, abo bita ngo bafasha ya mitwe bita ngo ni imitwe y'iterabwoba Iran ifasha iba muri Israel. Muri iyo mitwe y'iterabwoba rero akaba harimo abo bita ngo ni abahutis bo muri Yemen, akaza nabo bita Hezbollah bo muri Israel. Banavugwa ko igihe Amerika yatangiraga gutera, Amerika na Israel byatangira gutera Iran, iyo Hezbollah yatangira kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Israel. Israel none nayo ikaba yatangiye kubarasa aho bari muri Lebanon. Urumva ko rero Israel yo iri kurwana intambara ebyiri, Israel kurwana na Iran, ikongera karwana nabo ba Hezbollah aho bari. Urumva ko Israel muri make ntago yorohewe. Ibyo byose rero ugasanga nibyo Iran yari yarapanze ko yazakoresha irwanya Amerika. Yari yarapanze ko igihe Amerika na Israel byazaba biteye nayo izankunga yateye ya mitwe y'iterabwoba cyangwa se ya mitwe y'ibyihebe, nabo bazabafasha mu kwa bayirwanya Israel na Amerika, bakagenda bayica intege gake gake. Arongera agira ati ubundi Iran iyi ntambara iri kurwana si intambara y'igihugu ku kindi, Iran iri kurwana intambara y'ubukungu bw'isi, kandi n'ubundi urebye neza intambara igihe yagiye itangira ni intambara y'ubukungu bw'isi, iri kureba ahantu hari ubukungu bw'isi. Ati wakibaza se gutangira intambara y'ubukungu bw'isi gute? Ubundi ugiye ukareba neza Iran kuva yatangira gutera yatatse kuri izi bihugu bita ngo ni GCC countries cyangwa se the Gulf Operation Council, nubwo ni ibihugu byo muri Middle East byo mu Barabu, kuko ubundi ngo iyo ubundi watatse ibihugu byose byo mu Barabu, ukataka Saudi Arabia, ukataka Bahrain, ukataka Dubai, UAE, ukataka Oman, ukataka ibihugu byose muri Gulf countries, ikintu cya mbere ubukoze ubutangije intambara y'ubukungu bw'isi. Ati Iran yabanje kwataka kuri bino bihugu byo mu bigoye by'isi, urebye neza ngo yabanje kurasa mu birindiro by'abasirikare ba Amerika. Ubundi urebye neza kugira ngo umenye ko neza ibintu ari byo Iran yari yarapanze kuva na kera. Ntago Iran yarashi ku birindiro by'abanyamerika cyangwa se ku birindiro by'abasirikare ba Amerika gusa, oya, Iran yarashi no ku birindiro cyangwa se ahantu bakorera ibintu by'amapetroli muri Saudi Arabia,
ahantu hose bagiye bakora amapeteroli Iran yagiye iharasa ahenshi muri ibigoye by'Abarabu no muri Dubai ngo naho yarabikoze irasa aho batunganyiriza ibintu bya peteroli by'ubucukuzi bwa peteroli no muri irangije nyuma yose itifunga n'umuhoro wo muri Hormuz. Ikiri buze gukurikira noneho ari nacyo Iran ifite muri gahunda aricyo kiri buhite gituma irangiza neza Amerika. Icyo kintu rero ngo Iran iri gupanga gukora ngo ni iki? Iran iri gupanga ko yarimbura nk'imiyoboro igemura nk'amazi muri ibihugu by'ibigobe by'Abarabu. Ibihugu by'ibigobe by'Abarabu rero bikoresha amazi bivanye mu nyanja, so rero baba bafite imiyoboro iyobora amazi iyavana muri iyo nyanja iyajyana mu nganda kugira ngo iyatunganye, kuko ibihugu by'Abarabu biriya bihugu by'Abarabu ntago bibamo amazi ari fresh nk'ayo tubona iwacu mu Rwanda tuba dufite cyangwa se n'andi muri Afurika. Bo bakoresha amazi avanye mu nyanja bakanyuza mu nganda bakayatunganya ku buryo ki babona amazi yo kunywa. Ibyo byo nanakubwira ko kuri uyu munsi kuri uyu munsi wa none turiho ibyo Iran yamaze kubikora byo kwangiza amazi y'Abarabu, yajya kurasa kuri uwo muhoro w'amazi ujyana amazi y'Abarabu mu kuyatunganya. Uyu Professor Jiang rero akomeza agira ati nta nubwo biri buze kugora rwose Iran, biraza kwisaba kohereza akadoroni kataguze n'ibihumbi 50 by'idolari. Ya niba wumva bavuze 50 by'idolari nyamara we kuri we bishobora kuba ari bikeya cyangwa se kuri njya biri byinshi. Ako kadrone rero bitewe n'ibikoresho Amerika ibifite ko kaba kaguze makeya, ngo intambara irimo amafaranga menshi cyane kujya ako kadrone k'ibihumbi 50 by'idolari aba ari akantu ka makeya cyane. Ngo rero ngiraza kohereza ako kadrone k'ibihumbi 50 by'idolari aba ariko kagenda gaturitse iyo mihoro yose y'amazi kandi bitayitwaye n'imbaraga nyinshi. Ngo Iran nimara guturitsa rero izo water desalination ubundi nta n'imbaraga bitwaye, ibihugu byose biri mu bigoye by'Abarabu nko muri Saudi Arabia, Oman, Dubai n'ahandi ngo biraza gusiga bimeze nk'umuntu wataye mu butayu nta n'igitonyanga cy'amazi wamuhaye. Arongera agira ati ubu ngubu nka Iran ifasha kadrone kataguze n'ibihumbi 50 by'idolari kakagenda kakajya kurasa imihora yo muri imihora ijyana amazi muri Saudi Arabia ituwe na miliyoni 10, umujyi nka Riyadh ituye nka miliyoni 10 mu minsi itarenze 30. Bako bafite ngo baba bafite ngo ahantu babika amazi hatahagije, ngo mu gihe kitari kinini cyane baba batangiye kugenda bapfa gake gake kubera kumwuma w'amazi makeya nyine babuza amazi. Uyu professeur rero yakomeje kugenda avuga ibintu byinshi kandi bitandukanye, yakomeje avuga no kubijyanye na Illuminati, avuga uburyo ki Illuminati ari ya nyayo kandi Illuminati nayo iri bimwe mu biri inyuma y'iyi ntambara. Avuga ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'amateka yaranze ibi bihugu bijyanye n'ibintu by'imyuka byose. Reka rero iki kiganiro tugisoreza ahangaha, iyi ni part 1, nzabahereza part 2 kuko uyu professeur yasobanuye ibintu byinshi kandi biteye ubwoba, ibintu byinshi byo kumvwa. Ikiganiro niyemeje kuzagikora part 2. Nawe muri comment umbwiye niba ushaka part 2, kore subscribe no kunzogera kugira ngo ubutaha ikiganiro kindi uzahita ukibona, kandi nibagirwe no gukora like. Ciao ndabakunda cyane.